Talo fatu telefolo radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo le solulu. I loa le lango sua le tamai tai pale mia I tau mawhainga le sui momo e ia Efeso Collins. O le aso na nafi na asia ia Jacinda Ardern campaign Collins whaia I Henderson. Po o nisi nei o na tau mawhainga a o fina wai mo le tofi pule nu o au kilani. Ma ele ngata o se asia singa a o le afo ina fesoa soani le pale mia I le wha moe moe. O le whailoa ia tuai o Jacinda I sui o lo ngā lulue au noa masa totongi I campaign Collins. Na ia fesoa soani ia whaia I puti ma mea ai mama mo le au ngā lulue. Ma ia Collins na ia whaailoa I tala TV tasi le talia ma le anganga whaafetai o le langolango le pale mia ai maiselo na awa ia tuana nafi. E langolango lana campaign e ui le pisi I o na tiu te tau ave. O Collins o lena mua I whaailoa I le Labour o lo o ave I ai lana langolango. A o tala no ai lai le pālota ma pepa pālota o le whainga pālota whaitu māloa au kilani lava ia na o ia. O leo watu ai pe atu e lafo I le pusa meli ma ilunga le upenga ta whailangi le Auckland Council o lo o whautuaina le anga I supermarket le countdown, whale tusi, whaapea no fuanga wa mai a tapena e whaau o ia I lau pepa pālota. O leitu lai se fulu lua I le awauli o le aso to ona inei e tāpunia umai pusa pālota. Ua whaasala le Council Hamilton, ona o le alu o vai leanga e au fiai ota I le vaitafe. Fitus fulu ono afe lima se lauta ala le ua whaasala I le Council, ma e whaape e iwa aso, le umi na tupu ai I le masino o ke topa o le lua afe lua se fulu. I whaamaumaunga le Council pe ama le tasi tesi lua fitu miliona lita o vai leanga lea na alu le vaitafe. Ma o lea vaitafe I lalo ane o le 2 kilomita le mamau, mai le Waikato River. Mai le suia le Council, o se lape I la lato I tu e ui o lea I te le lava ina muli ta ia tu la fono, ma ta ia lo pui puinga mo le si o manga. E mai le whaamasironga whai tu malo I Hamilton malana whaai unga, o lea lava na I loa le au whai ngā luenga le Council I le aso ono o ke topa le whaalea ino le vaitafe. Peita I whaato a whaia se ngā yo inga matao fia I le aso se fulu lua o le masina lava lea. Ua tu ua ia ai le whaamasironga le au whai ngā luenga I le le o feso ta inga, ma I ilo I longa na whaia, Fōlinga mai ai o le aso whao o ke topa, le ana amata whaaleanga I nai le vaitafe. Ua sulu nisi o pāngo tāolo o whaasala le to ese au kilani I saute le whaamsinonga, ma le whinau, ele o lava totongi o lo o totongi nai I lātou a o ngā lulue, I taimi o tūli ei whaasalanga. O tamato a lua Thomas Jeng ma James Hemmanai whaape o lo o totongi le onos fulu sene le tūla, ma o se fulu walu tau sanga le I to ese ia totongi. O le to ese au kilani I saute le olo o pule le circle o lo o tūli ei whaasalango I la ua nei. Ma ese mai le maua lalo o totongi. E le o fia fo I le taunga tā tele o pili telefoni o lo o whao ngai wala awai o lātou ainga. Tu ua ia I la ua le minister o whale pui Calvin Davis. E le o whaialo na tiu te ala I le toe wa ai totongi o pāngo tā. Ai tu ua ia le circle I le soli tū la fono o tau o lo o whaiai pili o telefoni. Ripotia le tio ni usila le fina malo se le loa ia le minister whaapea mai o totongi o lo o maua po alauni ua na o se avanoa e tapena ai tō mai maanga waa ai le se whaamoe moe o ni totongi. Ai mai le loa ia o lo tu mo le circle o lo o fua tau o wala au wha o ngai telefoni I avanoa. O lo o anga wa ai le pangotai to atasi e wha o ngā le telefoni mo le na o le 5 minute I le wala au e na o le wha atasi o na whai e le vaiaso. O lo o talia nei le wha ai unga a le wha msinonga I le nei mata upu. Ua whaatonuina le matanga luenga o ngā le tāpuni o la o ngā amata nā o ngai le tali I wa whasi o tia. O la o ngā amata Abby's Place I tauranga lea nā o ngai Malakai se base. E whaapea ua ia soli ta I ala sā tatau o na maluai. Lea tali I 5 tausanga. E ilo ilonga na whaiana mawai o le whesilingia o le matua o le ua maliu. E le pule a onga na ave e sea mai e iloa mai lea o ngā Malakai ma whasi o tia. Ona o le le whaamali e ino tu unga, ma ia inga I lea onga o le asofa reile nei o le ata puni ai. Nala whaai ua toe wala au mai e whaafo I pepper berries o le tu ainga le Pams. O le tala lea wa sau mō tāta whaatau mai so o se vaenga o New Zealand, ma ua whaia lea ona e ono fesota I male vairusi wa mawai nisi o le hepatitis A. Le fulu lua tangata wa mawai lea vairusi ma o le toa valu wa whaamaonia e fesota I ma berries nei, ma o le toa fitu o lea toa valu o tau fia I whale mai. Wa ave e sea mai pepper berries nei mai pusa aisa le New World, Pack and Save a pele 4 square so o se vaenga o New Zealand. Ma ua whautua ina fo I tangata whaatau e siaki mua ai e le I whaataua.
He mo i lato o le ato e whaafo i pepper berries o lo mawhai o na maua le refund. O a unga o le nei vairusi, o a unga i pe o le fulu, le lava, ma ti ngā so o ngā pōna iwi. Talana o le nei tae au, manuia le aso.